Turn your Bibles with me to Romans chapter 12. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Okay? Page 1275. You have the English on the screen. So let's read the Ilocano. Ready? Go. Tawatek nga rod kada kayo kakabsat, gapu kadagiti kaasi ti Dios, nga ipaayo dagiti bagbagiyo, nga daton asibibiyag. Nasantuan an anamungan ti Dios, iso nga maiparbeng nga in kayo panagserbi. Ket di kayo umabuloy ito'y alubong, no diket agbalbaliw kayo, gaputi pa nakapabpabaro ti isipyo, tapno mapaneknekan nyo no anya tinasayaat, ken an anamungan, ken na an anay, nga pagayatan ti Apo. The keyword in that verse is mind. So, iti deti nga lesson tayo nga malem, I would like to speak to you about the mind, mindset. Kasi amin nga ba nagkakabsat, adu digiti importante ti biyag tayo. Ngam ti may nga ka-importansyan panunot. Kasi amin digiti nga importante nga banag, they only become truly important and valuable no right de panunot mo. Ngam uray napintas digiti nga banag, no madi mindset mo, madiamin ti pag-turn outan na kakabsat. So, let's discuss about the real thing, the mind. Let's jump to 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, page 1372. 1372, verse 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Okay? Basahan tayo ti Ilocano, page 1372. Everybody read. Ngem rumang ay kayo kuma iti parabor, ken iti panangammo ken apo tayo nga mangisalakan ani Hesu Kristo. Ken kuana maited kuma ti kinadayag ita ken iti agnanayon nga awan patinggana. Amen. Lord, as we open our mind today and our hearts to your word, unwan na kami Apo Diyos, dagiti valuable, practical, profitable knowledge and wisdom that we could apply not only in our daily life but in our Christian life. Bless your servant and empower him. We are now ready to receive thy word, O God. Excited kami nga maamuan dagiti banag nga parang ay mananti biyag mi. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Diyan mo na nga binasa tayo, ti keyword na kat ana. Everybody, letter M ti pangrugyanan na. What is the keyword of that verse? Mind. What did I tell you? Amin na ba nagtibiyag tayo, family, job, material things, possessions, and education only come to a certain level of value and worth depending upon your mindset. Napintas, no napintas ti mindset mo. Madi, no madi, ti mindset mo. So, I have no power to give you job. I have no power to give you family. I have no power to give you wealth. God gives all of that. However, I have the opportunity to help you get the right mindset. Dito mo't binasa tayo di 2 Peter 3:18, the keyword na mo't dito kakabsat kat grow. Again, everybody say, grow. What is the keyword in 2 Peter 3:18? Grow. Ulit natin. Ano di keyword tayo di Romans 12:1 and 2? Everybody, shout it. Mind. Ano di keyword tayo di 2 Peter 3:18? Grow. Now, what is the best thing you can do with your mind? Siguro ag tumarka ka digiti agas tapno pumintas ti panunot, di ba? Para dagat idi ubingat ket adda digiti aglakot high desert, no malagip ni mama. High desert. At apo, gimatang damama, dete, I don't know if Preacher Glenn can remember that. At ginatang na nga tableta kakabsat. At kuna ni mama kadagam ide, tumarin nyo dete nga inaldaw, tapno, lumaing tapanunot yo. Aba, yung high desert, ang base nun, honey. Diba? Doon sa Australia, bumili ako ng 3 yata na mga maliliit na botelya ng honey, Manuka. Manuka honey is a quality kind of honey. Right? It helps cognitive and
Kasi iti ubing mi no aguyek da, idinimatang kam dinapanggam Australia kat no aguyek da. Pag tumarom mi dihani kat kabigatan na kat mayat mo teng kakabsat. Asla natural antibiotic. What is the best thing you can do for your mind? Maybe you would say, ag tumarak pastor, tapno pumintas ti panunod ko. Mabaling ako namkat maturog, akman lang kumadet, 10 hours nga diretso nga awan, iti makasingsing nga kanyak. Tapno pumintas ti panunod ko, okay? Mabaling ako namkat inakman agbakasyon. Tabarbarang makaaliwak sayak bambat, di ba? That's wonderful things you can do with your mind. But let me tell you right now, the best thing you can do with your mind is to have a growth mindset. Kailangan kakabsat nga ti kapintasan nga maawatan nyo, ti kapintasan nga aramidem kadeta nga panunot mo, ket i-install mo ti sistema ken kuana nga growth mindset. The mind is important, but the mind is only as valuable as you allow it to grow. Let me say it again. The mind is only as valuable as you allow it to grow. So whether you are young, uno na taengan ka, no ti panunot mo agim improve pelang kakabsat, at da pela improvement ta biyag mo. At da pag-asa ti biyag mo. Ngam no awan improvement ta panunot tayon kakabsat, you start to deteriorate. You start to die. Your life becomes dull and you become dead though you are alive. Iso nga kakabsat, masapol kada tayo iti growth mindset. So, sino kada kayo timayat nga agkaroon ti growth mindset? Ay na ima na. Growth. Very good. Very good. Okay. A Christian with a growth mindset doesn't go through life. He grows through life. Ti problema kadigiti adu nga tattao, kakabsat, ag-improve nga agpaiso iti biyag nang iso na isot panunot na. Nakita yo? Iso nga, they only go through it. Kasla kung maimay tahaway, iso na isot panunot na kakabsat. They go through it. Tila nag-value kat, dolyar sweldo na, di ba? Inaldaw nga mapanagubra. Ngam DJ quality life, quality ti panagbiag na, iso na iso kakabsat. Kasi nga nagbalbalyo di panunot na. Correct. Ngam uray Pilipinas ti ayan mo, no ag-improve ta panunot mo, ag-improve ti quality ta panagbiag mo. Uray marunggay lat sidsidam. By the way, amoy bagbagangan lang ta marunggay at adot gastos mo ta chitcharon kan chitcharon kaysa marunggay nga kang kanayon nga sidaan. So nga, marunggay lat sidak. Di ba? Di kita idado, magat anat sidam kunam ket sitaw kunana, sitaw ka numanan. Naumat sitawan. Tapno di ka maumat sitaw, balik tadam, tausi. Isang ano ko na, anat sidam ko na, dagat sitaw di kalman, tatagat tausi. Okay? Pero ulitin kakabsat, no ag-improve ti panunot ti tao, ag-improve ti quality ti biyag. Kat amin nga tattao ti biyag mo kakabsat, pati isuda ag-improve ti quality. If you're a wife and you improve in the quality of your mindset, your family is blessed. Same thing with you, husband. Same thing with you, children. So the best, quality of life is not determined by how much money you have. It's how you use that money that determines the quality of your life. Quality of life is not determined by the geographic location where you are. It's how you strive and thrive in that area that improves the quality of your mind. So I cannot overemphasize this, pero I hope you realize kakabsat, nga ti tao, ti amo na nga mang-improve ti kalidad ti biyag nagat kwarta, iso nga permit gagat na nga agtrabaho, di nga min? Ngam no nga nag-improve ti panunot na ison tula iso, kasla puro tulat tat panagkita nat sarili na, di nga min kakabsat, at awam mo pa nakapnat na, nalastugmat no ada kwarta na, hindi ka na nag-improve ti quality ti biyag na, dumakdakas paikit din no kwa kakabsat. Iso nga, I cannot overemphasize, but I hope you realize that growth mindset is the key. Not more money, not more job, not a better place, not a better position. Growth mindset is the key. Because growth mindset will not only allow you to go through life, it will enable you to grow through life. So uray tumatang kaan, agkuribot-botan dagiti kudil kagabsat. Amen. Agbibitin dagiti muscle. Amen.
ket agsagan dagiti pingping. Amen. Ngem DJ rag uken kalidad ti biag mo kakabsat. Nagpaiduma gaputa di panunot mo growth mindset. The difference between a fixed mindset and a growth mindset is this. A fixed mindset ko na I am what I am and I cannot change. Kastuya kon. Diba? Sino kada kayo di kastat panunot na? Ura na ibagbagang pastor, kastuya kon. Diba? Ura anat ipre-preach mo pastor, awam mabalim mo, kastuya kon. Yan ang fixed mindset. Oo. There are certain things in life na dapat fixed na panunod mo. Dapat fix ka kinapod Diyos, fix ka ti Biblia, fix ka ti church, fix ka no may panggap ti panagserbi. But we are talking about growth. DJ, opportunity ng ag-improve ka, yet you refuse to improve. You refuse to grow. So nga fixed mindset ka, among titimsong mo, I shall not be moved. Di ba? Jesus is my Savior, I shall not be moved. Yan, fixed mindset yan mga kapatid. Imot growth mindset ko na I can grow, I can improve, and I can be transformed. Awan ti tao nga mangibaga nga han na agbalbaliw no inawat na ni Apo Jesus. Among mabaling ibaga nga kastuyak latan ko na. Kasi no adda ti Apo kan kabsat, ti Apo transformen na ka. Ti Apo balbaliwan na ka. Amoy pastor apay nga tanga dada tao nga kasjay. Mabalin ako na maya. Adada tao nga fixed mindset. Dete hana kayat ti aggrow, hana kayat ag-improve. Hana kayat nga entertainan kan embracen kan accepten di panunot na nga mabalin na pay ti aggrow kan ag-improve ti panagbian. One of the reasons kakabsat is because of inconvenience. It's very inconvenient to grow. Agasam no teacher kan kayat mo nga ag-improve iti salary inka ag-masters, that's inconvenient. Agasam ta 40 years old kan, ngam kayat mo nga agdublet salary, inka agbasa pelang ti nursing, that's inconvenient. Ngam no narigat iti aggrow, narigrigat no hangka aggrow. Dapat maawatam data kapsat. No para kan ka inconvenient kan narigat iti aggrow, I want you to know, narigrigat to no haangka nga aggrow. Ibagaman tagaabay mo, narigrigat tihan na aggrow ka no. Kunaman. Amen? Oh, alay bagayo ta kaabay yun na, api mabaing kayo. Bagayo. So nga, aggrow tayon kakabsat. Amen? Hello? No kuna kuma DJ Caterpillar. Amoy Caterpillar, tigas. Oh. No kuma DJ Caterpillar ko na nagrigat. Ba't tirumwar dito eh? Dituyak latang ko na. Dihan nagbalin ako libangbang. Naawatan niyo? Nung aramidan DJ, igas kakabsat, agpilit eh. Permi nga, agkarigatan talaga nga permi. Kat DJ gayam pa nagpuwersa na, di pa nakapressure na nga rumwar yan ti balay na kakabsat. Iso ti mangkos nga ag-distribute di fluid iti amin na pasat ti bagi na ito nga, tuno iyukrad na di payak na kakabsat at the strength na nga agtayaban. Iso nga ado kada tayo, matay nga di na na-reach di potential ti biyag na kasi hamot na growth. I want you to know, idi inawat mo ni Kristo at the potential ta biyag mo. Kunada nga rod, no inkata sementeryo kakabsat, tinaipumpun di tagat hanga tao, tinaipumpun di ta potential, hanapulos rimwar, hanapulos nagnumaran ti tao, hanapulos na iparaman, hanapulos na ipaahay ti tao di potential na itanam lat ta giant in sementeryo kakabsat. Iso nga datayo, hanti ipalubos, nga maikuyog di potential tayo nga maitanang. Dapat si bibiyag tayo pailaang, maipanumar tayo mo ti tao, maiparaman tayo kadagiti tao, di potential ti biyag tayo. Kasano? Aggrow tayo. Akang kang amin mamati nga, da potential mo. Amen? Agda kakabsat. Idi awan ni Kristo king kagat awan potential mo, liability ka. Nga may diinawat mo ni Apo Jesus at the potential mo. Di ba ka man takaamay mo? You have a potential more than you can imagine. Oh, di ba kakabsat? Yeah. So, dati growth mindset nga intayo adalan, hanga growth mindset nga seminar iti secular. Dati nga growth mindset, align ka iti biblical principle. Amen?
O, nagnginanuin ka agatin ti seminar. Nangingina ko ito at talagang absolute di gito. Amen kakabsat? Okay. Iso nga biblical principle kan spiritual maturity ti framework na kan iso iti pinaka template na deti lesson tayo iti growth mindset. No kung magpadagder kat balay kat ti framework mo nga surusurudan kat di plano. Deti mat growth mindset tayo, ti surusurudan tayo nga framework kan plano kan perspective. Deti Bible kakabsat. So biblical teaching the value of having a growth mindset. Now, let me go straight to the point. At da iti talo nga i-share ko kada kayo ita nga malam. Ang ko pa na i-share dito iti sa bali. Da kayo pa lang kakabsat. Kanluto dito. No kung mapandisal kat kaadaw. When, nakamay mayat pa lang kapudpudutan na. Amen. So nga baka masinit pelat da dumagada kayo. Napudot ngamin Number 1. A growth mindset is intentional, not pushmatic. Gusto? No katakit ang di Biblia kung na grow in grace kung na nakakabsat. That's a command. Kaya't na nga sa uwan, pagbiagam data nga command, iti panagbiag mo. Kung na ni Apostol Pablo di Philippians 3:14, anak ko na, I press toward the mark. Awan mangidurduron king kuha na nga tao. Kaslang kumanog, I press toward the mark ko na, ti concept na det, idea na agtartaray. Nakapuot ka pa iti runner kakabsat, nakatartaray ng idurduron dagayam. Awang kas jaya. Amen? Kasla ko man ni Usain Bolt, isunat may isang katarayan ka, tao nga ko kasla, kunadang ugot kasla hanga tao, kana alien. Nakatartaray ni Usain Bolt kakabsat. Amoy ni Usain Bolt? Oo, perme. Makitam ti panagpaggas na kakabsat. Panagpaggas, iti mo ko na nga I press toward the mark. Nakapuot ka pa iti runner kakabsat, napanidayan. Idi ko na dagat, ready, get set, go. Bang, ko na dagat napan, coach na, indurduron na, di runner na. Paspasam. Awang kas jay. So, di baga ni Paul nga kunana, I press toward the mark, awang mangi durduron. Isuna ti talaga nga nagpaggas kakabsat. Amoy iti problema kada tayo ngamin, urayan tayo nga adamangi durun kada tayo. No damo, mayat no adamangi durun ken ka. Ngam dapat nakakabsat, tuno na idurong kan, tuloy-tuloy ka. Naawatan nyo? Kasapulan tayo lang timang kick off kada tayo nga detay. Go! Ngam tuno, dakad jaya na alam buwelo mo, tuloy-tuloy ka, intentional ka. Naawatan nyo kakabsat? Amen? Kasla DJ kano ko istorya ni Brother Erwin di ubingam dito ka. Adda kano may nga dete DJ nga minari ko na agsapol ti asawaan di balasang na nga princess. Kat ado digiti lalaki nga nakapilad jaya na. At ang kakabsat di princess kaya adda jayan tating nga adda iti dete ko dete apagabon kasla dete lake amuyot lake ng batit. Adut buhaya na kakabsat. Adut buhaya. Kat ko na, no sino kada kayo nga lalaki, tinakasagana nga mangipaay ti biyag na, tapno laeng magunod na deti nga anak ko kunana, iso ti maikari nga mga sawa ti anak ko. Hampay nalpas, jay ari kakabsat, kunana pa lang kat, no sino kada kayo ti adati, pigsat pakinakam na nga mangirisgo ti biyag na para kadeti anak ko iso pa dati mapuakan kakabsat katartarayan hindi ko nakadanon ka DJ anak na nga princess kat iso tinanggito danda kakabsat kitatan umay nagito yung vlogger sa na interview undan kunada nga kastakot sir kunada we are interested to know how did you do that. Nagadunga buhaya nga nakanganga. How did you do that? Well, there's only one thing I want to know. Sinot nang idurong kanyak. Indurong dagayam kakabsat. Ang uray indurong da, no di mo't nagpaggasan na naala DJ babae. So no damo, adamang idurong. Iso nga deti nga preaching, idurong ka. Ngam dapat to nagawid ka, si kamutlat mang idurong ta sarilim. So growth mindset is intentional, not pushmatic.
A Christian with a fixed mindset is pushed to pray. Kanayin mo nga ibagag, kararag kan. Di kita't pushmatic a Kristiyano. O ag-devotion kan. O, di ba? O tatights mo. O intay kapilyan. O agbasa kat Biblia mo. O aramidom deto yan. Di kita kakabsat ti pushmatic Christian. Ngam ti automatic Christian kakabsat with a growth mindset automatically desires to grow. Makita mo latta, kasla gumaking ka. Assess yourself. Si ka ba DJ Kristiyano nga umay ti kapilya nga kasla de, ti pilpilitom lat bagim nga umay makikapilya, awang growth mindset mo. The growth mindset na kakabsat, hamo pilitan nga umay kapilya. Kasi kunana ti sarili na, inna kasi agadalak ti sa uti apo. Ag-preach ni pastor na pintas di lesson na han na mabali na mamisak. I want to learn more. I want to grow. I want to know more about God, about the Bible, kunana. Iso nga umay latat kapilya nga sarili na kakabsat. Ngam no kailangan nga guy-guyudem, kasunduan, wano idurun mo tapno umay makikapilya kakabsat. Nga awang ba't kabukbukudan na nga tarigagay, awang growth mindset na. You may be in the right place, but you are not improving because you lack the growth mindset. Naawatan nyo kakabsat? So kati question ko kada kaita, are you being pushed to grow or are you growing intentionally? Nakita yung di intro itayan, umdas di nga nang spark ko matapuso mo na. Narigat nga, paisot agrongom, narigrigat no hang kaag-improve. Naawatan nyo kakabsat? Kati mangtid itipud no nga kaipapanan kan valor kan na value di kita biyag mo kat numayat di panunot tayo. Nakita yung kakabsat? So that's number 1. Growth mindset is intentional, not pushmatic. Number 2, a growth mindset sees problems as opportunities to grow. Ipagpang testingam ti sarilim kakabsat, no growth mindset ka, no ada problemam. Sino kada kayo ti ada problema na? Aba, di kayo pa maitayag ta imayot kadagsen problema yung kakabsat, talaga nga nadagsen ayan. Amen? Oo. At kakabsat, no ada problemam, kat growth mindset ka, among ti konam no kwa, apo, ada opportunity nga ag-grow. Kasi no kitam di Biblia kakabsat, James chapter 1, 2-4, una na ijay, count it all joy when you fall into diverse temptation. Pakasuutan. 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Now, makita dita kakabsat nga digiti parikot kan problema is not to make your life difficult, but to make your life better and greater. Di problema tayo, hanga jay problema. Di problema tayo, wrong attitude toward problem. Wrong mindset kakabsat. Kang kanayon tingamang mga gandeto. Every now and then, tun umay ti problema, abay di kayo may, di ka makikita at kapilian. Kunam kat, ado nga minti parikot ko. The problem that's supposed to be nga isut mag-accelerate improvement ti biyag mo, pinagbalin mo nga rason tapno haang ka nga ag-improve. Kati apo, dagiti problema nga ipalpalubos na nga umayken ka, very objective ni Apo Diyos. Haan iso na nga dete, kasla de, tao nga awan nakam nakakabsat, nga ikan nakat problema tapno parigatan na ka. Ang isuna nga kaslate persona nga awan nakam na nga ikan nakat problema tapno imamag na ka. Ikan nakat problema tapno perjen na ka. God is objective with the trials and problems that He allowed to happen in your life. Awatan nyo dahil kakabsat? So no nakita mo dahil nga banak ko ng apo anati purpose mo ka dahil problema. Now, Pastor, how do you explain that? Kasi kastoy, a fixed mindset kakabsat complains about the problem. Sino kada kayo di kanayon nga kastati default reaction na ti problema. No, default reaction ko naman
Basta da problema, agungap latatangiwat nan, anamot, hindi ka problema, complain nga sigo dan. Default di jay. Nawatan nyo kakabsat. Basapol ma-modify data factory setting mo. Amen. Oh, you need to modify that. Because a growth mindset sees them as opportunities to grow. I think I need to balik-tadag siguro. Sa totoo lang kakabsat ayan, di talaga nga dapat default tayo no Kristiyano ka, basta da problema, ag-grow up manan. Iso nga no, da problema, kati attitude mo, complain na virusan ka no kwa. Oo. Iso nga dapat ay kasapula mai-reset. Baga man takaabay mo, masapol dansat mai-reset. Ayan. O naman? Amen. Kasi a fixed mindset complains about problem. A growth mindset system as opportunity. At example tayo ta Bible, po kakabsat, agad ti kapigsaan nga example tayo dita ni Joseph. Agasam ti pinagdaanan na na kagurgura digiti kakabsat na, intapwak dati abot, hello? Inlako da kadagiti aggatgatang iti tagabo, inya dayuda nakadanon Ehipto na isina kadagiti mga ayat king kuana nga pamilyana. Tapos ijay Ehipto nagbalin iso na nga head kadagiti tagabo. Renate ni Mrs. Potiphar. Tapos anak na pasamak, impanda ijay dahig kakabsat di Netherland. Hananalitis di kaso na di ba? Basta yung pagada natanga ko na renate na ko na natan Mrs. Potiphar. May dala nga ro tiniliwan, impanda ijay dahig ang kakabsat. Hindi ko at the J Netherlands, hindi dahigan. Anat na pasama kan, ijay kakabsat, tagbalin man nga isuti, matalit, DJ Warden ka, digiti balo. Idikuan kakabsat, to kat the story short, gaputi wisdom ti Apo, nagbalin iso na nga second in rank ni Pharaoh. Idikuan umay, digiti kakabsat ng kakabsat. Anat sungbat na kadakwada, kunana ka din, di ulam mo all the while permit pa ng parigat yung kanya, lakamon nyo. Among no awang growth mindset mo, talaga nga man nagibalas katipadam nga tao. Kasi takem di problema nga nasakitken ka Ngam no, the growth mindset mo kalakan Joseph, anak ko na Genesis 50:20, kita nyo growth mindset na, anak ko na but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good. Di ba growth deta? DJ dakas nga inaramid yung kanyak, isot nang improve ti kasasaad ko. Kat di pa naka-improve ti kasasaad ko, iraman kay pa yun nga ag-improve. Kas nala ko na, thank you ta intapwak dat di abot. Thank you ta inlako dak. Ano didak inlako, awang kasto nga kasasaad ko. So amon no, the growth mindset mo, ada digiti tao nga nag-aramid ti dagas king ka, no pinagpadagas na ka, tapos imbless na ka ti Apo, tung makitam idag, thank you kantuwa. Thank you kunam tuging ko na, kasi gapo di naramid, bukanyak nag-improve ti biyag ko. Apo, adada nga matay ti ilem king ka, ure kitam. Kakabsat. Iso nga importante ti growth mindset. Iso nga, no aday ti problema ang kakabsat, han nga kung kunam kat, why me Lord? What have I ever? Ang kanta ka no kwan. Among ti dapat nga ibagam ti Apo no da problema kunam, Lord, what can I learn from this? Uno tinapinda sa question mo, anak kayat mo nga ma-improve kanya. No da kay nga agasawa, kana ayong kay nga agapa, among ti saludsudom ti bagi, kanayon kam nga agapa Apo, ana ba ti dapat nga ma-improve ko ti bagi? Kunama, amen. Kasjay. No makitam digiti anak mo kat, apay kastoy digiti anak ko. Ang isudat babalaw ma, kunam no kwa, Apo anak improve, ti parenting ko kunama. Growth mindset nga rod kakabsa, di kat, no adataon to nga digiti mga advice king ka, mang guide king ka, ag thank you kanto kanyanan, thank you at the advice mo kunama. Amen kakabsat.
Number 3, may ikatlo. May ikatlo. Growth mindset embraces discipline as a path to maturity. Growth mindset embraces discipline as a path to maturity. Importante kakabsat iti disiplina. Awan Kristiyano nga hananapadasan ti panang disiplina ti Apo ken kuana. Kita tayo di Hebrews 12:11. Kuna na di Hebrews 12:11, no chastening for the present seemeth to be joyous. Gusto di ba? Ada nakita mo ubingan nga sinaplitam kakabsat katagil-ilag. Agbagtit di jayo na inudot mo ko mga kasta ko na makilkinig-kik mo tang kakabsat. Wala na ka jay. Awang kas jay. Numabaot ka, nasakit nga talaga. Ni mama nagbaot, hindi ka tipumayan nagat, detay tip ti belt, isot agdisuging ka, ay po, aglapitog tatakyag mo kakabsat. Grabe. Kung no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Kung ang pinagagat, siyak tulad dumakkel, uri kita ma. Kung ang pinagagat, yung nagbong kaya, permit sakit ti pa nagbaot naging kaga. Diba? Ada ka kas di nga ubing nagwa. Kunana, siyak tulad dumakkel, uri kita ang kunana. Diba? Grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness. Dayjay mo ti blessing na. Iso nga digiti anak ni istektot naganak nagatuno di makkel kat nanakam. Thank you mama. Kunanan tao. Thank you ta dinisiplinahan na kide. Thank you ta inong ungtan nak idi. Iso nga dakay nga ubeng. Noong ungtan na kay digiti naganak yun. Nasakit di ba? Kailangan mo yan. Masapul mo't growth mindset anak. Baro, basag. Masapul mo't growth mindset. A Christian with a growth mindset will value correction and discipline. So ano koregan da ka, thank you ko na, nasakit makorek ka, korek sino, di ba? Nasakit. But a Christian with a growth mindset values correction and discipline. Kitam deta, kakabsat? So praise God for that, kakabsat. Hintay tayo maudi, kakabsat. Don't resist correction, by the way. Don't resist correction. Receive it, apply it, and grow from it. Pagsaya ata, bulitan. Don't resist correction. Receive it, apply it, and grow from it. Number 4, last. A growth mindset strives for excellence, not mediocrity. Bulitan. A growth mindset strives for excellence, not mediocrity. Ti tao nga the growth mindset na ma-improve nanto latat kasasaad na kakabsat. Ngam ti tao nga awan growth mindset na ure inikam tinapintas nga kasasaad han na ma-improve deta adadapay kit di nga maperdi kakabsat. Tama? Ikam ti tao nga the growth mindset na sa nga ribo ma-improve na. Ikam ti tao nga awang growth mindset na ti 1 million maibos na kakabsat. Hello? So again, it is not the condition of life that determines the quality of your life. It is growth mindset that gives quality to your life. Kung ano di Colossians 3:23, whatsoever ye do, anya kanuman nga aramidem, do it heartily as to the Lord and not unto men. Agasong dayjay. Ti taong awang growth mindset na sala na singpet, nagaget, aktibo, alerto, no, na makagit kita. Ngam ti tao nga the growth mindset na kakabsat, ure awang makakita. Kaputa ti panunot na, how can I improve this? What is the best thing I can do? Kung kuna nalatat panunot na. Do ko mamiyembro kot imay nakigimong, amon ti panunot na, anang atat maitulong ko. Amon ti miyembro nga awang growth mindset na, no umay makigimong kakabsat, anam. Kasi lahat kakabsat, tela makritikar na kitkitan na. Hello? Ngam di miyembro nga the growth mindset na kunana anak maitulong ko nga ta. Isa-suggest ko man kang preacher Glenn tapin taak sa deto. Isa-suggest ko man kini preacher Glenn tamang ipanak man di pagbasuraan dito.
Isa-suggest ko man kini preacher Glenn sukatat man di pulpit, tikas na ti pulpit, Pilipinas. Apaw, nagdakil sa una yan. Amen? Oh, gasam day tagakabsat. Kasi ti panunod ti growth mindset, ti agwurwurot lata, how can I do it better? How can I improve this? Ana nga tapay tinapintas nga aramid, kung kuna na lat tagakabsat. Ngam ti awang growth mindset natin, at problema na pampanunod na agmalmalang. Agmulmulang lang lata. Aglugan day bas kakabsat, at the day hig ka Netherlands, ti panunot na, nakaibalod. Amen. Oh, ngam day growth mindset kakabsat kat pati jay Pluto kat mapanunot na, kasano nga nga improve at jay Pluto, kung kunana. Pati Mars kada Venus kat mapanunot ng improve ang kakabsat. Grabe, di ba? Kasi nga nasa kanya yung spirit ng Diyos eh. Kung nasa yung spirit ng Diyos, ti apong agdagan ka, iso ti mang motivate king ka nga di kasasaad mo, ma-improve ka kabsat. The mind of Christ, isot mang king ka ti panunot nga agbalbaliw. The mind of Christ, isot mang king ka ti panunot nga mangikat ka dagiti, dakes kan dagiti, makadadael. The mind of Christ, isot mangidurunting kang agserbi. The mind of Christ, isot mangidurunting kang nga tumulong, nga mang-improve ti kasasaad ti biyag ti sabali nga tao, nga mang-elevate ti kasasaad ti church nga ayan mo, nga makatulong nga ag-improve ti leadership iti pastor mo. The mind of Christ kakabsat. Di ba the mind of Christ ko na ni Apo Jesus kat, nagbasol kayo kanya, ingkay impyerno, bye-bye, that's your choice. No di ka ti mind of Christ ko na nagat, kaasi kayo pa bean nyo to umay kaisalakan. Iso nga imay, kat natay day cross, iso nga kunana di Bible, let this mind be in you, which was also in the mind of Jesus Christ. Oh. So ano amin tayo nga miyembro, kastat panunod tayo kakabsat, nagsaya atan, dumuras nga permit ti trabaho ti Apo. Ag-improve tayo amin nga sangapada. Amen kakabsat? Iso nga sapay kumatay ti detoy nga manang, kat embrace nyo kunayo, ang kumamatandaanan amin di point ni pastor. Pero may salang ti kayat kung mangyari ti biyag ko. I want to have a growth mindset. At the purpose ti Apo no apay nga daag ti Hawaii, at the purpose ti Apo no apay nga daag ti HBBC, kat kayat ko nga by the grace of God, yan naman iti ayan ko, gapot at ti Apo at da kanya, kayat ko nga ag-improve iti biyag ko, ka nag-improve dagiti nangipanan iti Apo kanya. Amen kakabsat? Do you have a pusmatic faith or automatic? Do you see challenges as obstacles or opportunities? Are you willing to embrace discipline or strive for excellence? Amen kakabsat? Oh, I hope this message is a blessing to you. Lord, thank you so much for this message. Every head be bowed, every eye be closed. Day-to-day nga malangkot ko ng pastor, thank you for that preaching. Thank you for that message. I want to have a growth mindset. Gusto, hanga ti kaadot kwarta, hanga ti kapintas ti lugar, timang ti quality ti biyag ko. No di kat di panunot ko nga controlled by the Spirit, directed by the Bible. Growth mindset. Pastor, pray for me. I want to have a growth mindset. Raise your hand. Raise your hand. Amen. Pastor, I don't want to be a pusmatic Christian. I want to be intentional. Pastor, I want to see problems as opportunities. Anyaman da problemam itakabsat. God is in control. An na impalubos ti Apo di kita nga parikot tapno maperdi kan rumigat ti biyag mo. Intud na tapno aggrow kan ag-improve ka. Ang kamawawan ng tinamnama. Amen? God is good uri adot problemam. Kasi kayat na kang aggrow. So pastor, pray for me, adada problema kita, dadagsan para kanyak. Ngam kayat ko ti aggrow. Raise your hand. I want to grow. I want to see God's blessing in my life. Amen. Pastor, I want to excel. I want to grow for excellence, not mediocrity. I would like to give you a short moment to pray. Nakatugaw kayo, but I want you to pray right now.
Thank you, Lord. Isugayam nga kastoy nga kaslag komple na kanahing tirik na. Why me, Lord? Kasi awan growth mindset ko, Apo. Then, na-realize ko nga dagayang potential ti biyag ko. You can do more than I can imagine through my life. If only I allow you to help me grow. Yeah. Don't go home nga awang commitment mo ti Apo. Sa po na the commitment mo nga grow. Let the mind of Christ tell you to serve. Tell you to improve the lives of others. Tell you to help other Christians start up their new life in Christ. Let the mind of Christ tell you to win souls. Let the mind of Christ tell you to go visit people, disciple, Bible study, invite people to church. Lord, thank you so much for our message. Takil unay nga ba nag-apo dito? No kuma seminar iti secular apo akat talaga apo kat ti pagsayatan na dito kat biblical ti framework na apo. So agyamang kamken ka. Kat no hampel ag-improve ti biag mi hamo nga basol. Awan basol ti tao. Dakamit akin basol apo. Ngamhami kahit nga kasjay kami. Kat apo ita unti-unti basi-basit ng by your grace we want to grow in grace. Bless each and everyone. In Jesus' name we pray. Everyone says, oh, di kita man na bless itayag nat ima na, pastor, na bendisyonan nak di message mo. Tayag na ima na. Amen. Amen. Okay, praise God.